مەبەستمە بزانم ئەو 35 ملیار دینارە کە بۆ پارێزگای دهۆک خەرج دەکرێت لە چیدا خەرج دەکرێت و ئەو پرۆژانە چی دەبن؟ چەند خزمەت بە هاوڵاتیانی پارێزگای دهۆک و هەرێمی کوردستان دەکەن؟ لەگەڵ بەڕێز جەوهەر عەلی قایمقامی دهۆک قسە دەکەم لە ستۆدیۆی دهۆکی کوردستان 24 لەگەڵم دەبێت. کاک جەوهەر زۆر بەخێربێ بۆ کوردستان 24. سەرەتا دەمەوێت بڵم کە بەڕێز عەلی تەتەر کەمێک باسی کرد کە پرۆژەکان لە بواری وەرزش و تەندروستی چەند بوارێکی دیکە دەبن. دەکرێت تۆ پێمان بڵێ پرۆژەکان چی دەبن؟ بله پێشەکی gelek سپاس نورخان بۆ vê derfetê زۆر بەخێربێ. ئەڤڕۆکە دیدارا جەنابێ پارێزگاری شاد بووین و سەردانا قایمقایمیە کرد و توێرێ داد کنگرەیەکە ڕۆژنامەوانی و میدیایی کومەکە پرۆژێ دیکە کو ڕەزامەندیە جەنابێ سەرۆکی حکومەتێ ڕێزدار مەسرۆر بارزانî سەرهاتیە kirin û di van nizîka da hêne cêbecê kirin. Ev jî piştî ku cenabê wî seredana dûhûkê kiriye 14/8 û seredana gerekên cuda cudayên senterê parêzgehê kiriye û hawelatî dîtîn û guhdariya daxwazî û gilew gazindeyên wan hawelatiya kirîn ku biya cihê rezamendî û cihê umêda xelkê me ew projeş hemecûr bûn. زۆربەی زۆری وان پرۆژێت خزمەتگوزاری بوون گرێدای بوون vekirino qêrkirino konkrîtkirina cadde û kulanêt gerekên cuda wekî gijebera û beroşkê û serheldan û kanî mehmetkê û gelî her wiha gereka reza çêkirina kulanêt wê gerekî malta kak Cewher yanî xۆتان دەزانن gerekî malta min bîrim dێت yanî لە کاتی سەردانەکەی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەوانیش داوای قرچاوکردن و چاکردنی ڕێگاوبانی گەڕەکەکەیان دەکرد. بەڵێ ئەوێت من گوتین ئەوێت سنوورێ باژڕوانیا ڕۆژهەڵاتە باژڕوانیا ڕۆژاوا مالتا سەریە و مالتا ئیسلام و ماسیکێ هەروەها شێلێ مە کۆنکریتکردنا هەندێک جادایەت هەین شندوخایەت هەین دیسان چەندین گەڕێکێت دی هەروەها çêkirina rêkêt navxwîl gundê dewroberê dihûkê wekî êmînkê ke kujmekê Sûriyê bi hatiye terxankirin û li Evrîkê û çêkirina projêt avê yet gereka êmînkê yan gundê êmînkê û gundê Evrîkê û êtîtê kewata ev projêt hemecûr in projê çêkirina rêkan e navgerekê senterê bajêrî û her wiha çêkirina rêkêt nav gundê dewroberê parêzgeha dihûkê yan senterê dihûkê û çêkirina projêt avê ne dîsan çêkirina projêt tenduristiyê ne. Bele kewata ber lewî basî proje tenduristiyeke bikên kak Cewher yanî dekret biڵین projeke tenya bo senterî parêzgay dihok niye belkû dewroberî dihokîş degirêtەwa? Bêcarê bes dewrobera ji vedgirîteve ew gundêt mezin evêt qebara mezin evêt dewroberê senterê bajêrî xizmetguzariya bi wan ji vedgirît wekî êtîtê û Evrîkê û êmînkê hem projet avê ne hem projet rêkan e rêkêt navxwiyêt wan gundan e ku qebarêt wan gelekek mezin bîn û xelkekê zor têda akînciye. Zor başa li Kongre Rojnamewaniyekê بەڵێ کاگالی تەتەر باسی لەوە کرد کە دروستکردنی نەخۆشخانەیەک تایبەت بە تووشبوانی شێرپەنجە لە پرۆژەکاندا هەیە دەکرێت زانیاری زیاترمان بیتە لەو بارەیەوە پرۆژەکە لەکوێ ئەنجام دەدرێ کەی دەست پێ دەکا کەی تەواو دەبێت. جەنابی سەرۆکی حکومەتێ وەختی هاتیە دهوکێ ئەمر کرد و بزیترین وەقت سنتەرێکی بێتە چێکردن ئەو سنتەر دێ ناوێ senterê lînake yê çareseriya nexweşiya penceşêrê tîşkê lîzerî çunku heta vê gavê dihûkê ew senter nebûye hawlatiyên dihûkê da ku çiyê dîke neçine dervey parêzgehê bû çareseriya yan wergirtina evê çareseriyê lewma ev dê senterekê gerekê muhîm bît hem dirûstkirina avayiyê wê ye hem tekmîlkirina wê ji layê dabînkirina cîhaza ye و اول دب کجمه 16 میلیارد بیت اف سنتره کدیت چکرن
بزیترین وقت دیف امر جنابی تیوا اوا کەویتە جێبەجێکردنی و دەست بەکار بێت. بەڵێ زۆر باشە. پروژێت وەرزشی بەڵێ 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 فەرموو. بله پروژه ورزشی همی آریشن دارایی یه نادیا دوهوک یا ورزشی بو وی ورزه اف سال 2023-2024 یه تاتینا چاره کرن و هر وها همی خرجیت ویستوالا فیلم ویستوالا دوهوک یا نیو دولتی یه تاتینا دابین کرن که قرار و الهیوا 12 فیلم ویستوالا دیتا انجام دان الدوك ديسان تشكرنا چندين بروجين ديكا وكي تشكرنا براكا آسني السريكا دوك آمدية البسرة بو وابارينا قطابيا وهولاتيا ديهتا تشكرن وتشكرنا سيلافكا سيلافكا آوية كودي آويل هكي ديجن البنداوا دوك بنداوا ميسال دي وقو هزيد بو بنداوا دوك البروجة همي او بروجة بون افيدكو دشين بيجين زور بي زوري وان او هيفيو ومدت خلقي ما بون الجراكن جدا جدا كو هتانو که عندك پروژه خدمت گذاری بوانا چنه ببون و پاتنا جنابی و دیتنا جنابی بوی حوالاتیا و گهداناوی بو گلو گازنده و اكيد ویژن یتوان حوالاتیا و پیشنیار یتوان همی بونه درخسته و کشف اجلای ریوبرین پیوندیدار کو افریقا جناب پاریزگاری رضامندیاوی و مزگینیاوی گلخوینا بو الوان نزیکا بزیترین وقت ده کفنا وارجه بجه کرنه و تندرین که ده هنارتن بو اكيد بجن بالندرا داكو بهنا جبجه کرن. زۆر باشە بەڕێز جاوەر باست لەوە کرد کە پرۆژەکان زۆرینەیان پرۆژەی خزمەت گوزارین. دەکرێت بڵین بە تەواوبوونی ئەم پرۆژانە چند لە کێشەکانی دانیشتوانی دهۆک چارەسەر دەبێت؟ سنور خان جناب تزانید که اوه وان چند سالا دا سالت اخیری اکیب جنجی کابینانه ها پروژه خدمت گذاریت کفنیا وارد جبجه کرنه دا هر اف سالا پتری اکیب بجن باید 6 میلیارد پتر پروژه تاتینا جبجه کرن بلام معنای اونینه که همو تشتک تکمیله ما هشتو احتیاجی های پروژه خدمت گذاری بس اوه او گرگ بون اوید که اكيد ویژن وقتی که زوره حتی ویگاوی خدمت گذاری بونه چبون گل هاتنا جنابی بی و سرداناوی بوان جها او گرکت هجار نشین دشن بیجم که ده او پروژه یان خدمت گذاریت بنراتی بوان گرکات ده هنه دابین کرن اما گرکت دیگه رنگ ما پیتیوی هشت پروژه های شارعت 20 مترینه و 30 مترینه و شارعت کمرینه که ده هنه ربط کرن گل سنترت باجری و بهنده کو پروسا و گواسنه هاولاتیا و ترافیک و ازدحام نمینید الجاده و کلان دوکه دا. بله زور باشه. پروژەکان چەندیان پروژەی ئەو پروژە خزمەت گوزاریانن یاخود پروژەی گەشتیارین و چەندیان لە ماوەیەکی نزیکدا تەواو دەکرێن و چەندیان کاتی زیاتریان پێویستە وەک ئەمڕۆ لە کۆنگرە ڕۆژنامەوانیەکەدا بەڕێز عەلی تەتەر گوتی کە هەوڵ دەدەین لە زووترین کادەم پروژانە بخرێنە خزمەتی هاوڵاتیان. بله. اف پروژه خدمت گذاریت بنراتینه یدگره کنه صاب کرنا کولانا یا قیر کرنا وانه اف زور بی زور وان گرکا باروش که و مالتا سرینه بله و مالتا اسلام اف خدمت گذاریت بنراتیت وان گرکانه هلبت دبنا جه رضامندیا خلکی و زیترین وقت اف پروژه ده جبه بن هندک پروژه دیگه اوید که جناب پارزگاری بحث کردن پروژه گشتیاری نه اوه کجاندن عردی پدوید و اطفاء عردی پدوید چون که عردی حوالاتیانه ویتن ریکاری تیاساییت خود تپر بکد حتی که تو بشه دست بکار بی رنگ اوه پتر وقت پدوید اما اف پروژه جناب سروک حکمته اوه زیترین وقت ده کفنه وار جبه کرنه و حوالاتی وان روزا ده احساس پبونا وان پروژه کنو ده پریکا بلندرا و مقاوله ده هنه جبجه کرن. بله. برای زیستان دارین برای جوهریانی پیشبینی دکن لکاتی دیاری کردی خود دابتوانن که او پروژانه به تایبت آنی که قیرتاو کردن و کنکرت کردنی گرک کانن لکاتی دیاری کردی خود داتاو بکرین.
راستی ورس ویا برافزستان امیچین بس زوربای افگارکت من بحث کرین رنگا بتر کنکریت بید کنکریت کرن بید چونکه کلان توان تسکن و هندکیش اون سیانا گرکت وکی شیله محل رزا اف کانی محمد کا و اوانا اف او مالن افت کل هنداف شارع بیستی سریع بروش که ایدیل هنداف فی شارعی هیچ کلا نکنامینید که چنه بید پشتیوان بله پروژه که دهنه چکرن که واتا پشتی تمام بون اوان پروژه خدمتگزاری یه جاده و کلان و اوا همی دهنه چکرن اوید گرکت ما اشارت بدن زۆر باشە دەستان خۆش بێ بەڕێز جەوهەر عەلی قایمقامی دهۆک لە ستۆدیۆی دهۆکەوە میوانم بووی زۆر زۆر سوپاس